Oh, ano ka na kayo from 7th 2020? Oh, tuwi kayo? Tuwi kayo? Ara ba ni yere siya mo? Ay tabong kayo. Ya ba na uwi siya? Nang mure na nga, tabiwat na kan ko mi agi. From 1 schools agak nga yala. Nang mure nga wana no mi ba. Jadi dei ngaya kabayam ang tingin kabayam. Sekolah jadi dei ba. Jadi lo ya ay pun siap ya na nan ko di tim yang aro ya. Tim yang aro. Apa yang nak ko nan ko ko ya. Này còn có con kia thì the form 1 the form 2 in future form 1 thì yang orang milih ni kalau apa asisten soalnya gue ni kalau kamu yang milih ni ya orang mana yang milih ni kalau kau tak siapa mau tapi kan nak face consequences này kalau con kia kemudian gue apa yang milih ni orang milih ni kemudian ingin bayang orang lain sehingga yang meru yang kan aku ya tadi gue kan ini meru red brand nakawag ka na naroro tambahan eh ako gue pun na ala kakabay na yan iya kakabay na yan wow, tahu ba? Ay hindi, panarin katigiro yun. Ikaw mo na ko niya day. Kaya may naman di. Form 1 noon, form 6 di. Matang ko ngay rin na form 7 sa ganyan din na natay. To, ngay kini nga po kaya duwi na rin. Kung parahan, nag-grow ikaw mo na ba? Ang dahil kaya kinati. Kaya kaya ba kasi nga eh. Hindi takapayan akong tayo ka. Ito ba siya? Aja me, rumah mesti kategori ini, nak kami kami, masih kaya.